بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu wa baba hatu wa dada hatu wa nasho hatu wa nama wanzani, Mwenyezi Mungu ajalie eke ngani haruma eze rahma za Mwenyezi Mungu iko hafango haruma mbebo ni mafuko ya mbeboni walo wawade mgu ya wabe unono walo haruma tambu Mwenyezi Mungu yazitowe, Allahumma amin. Tikusudi uskwalelo baada mna absence ntiti sina jana ratushinda hadisi wanu jeni mabiani yauka فعلا نتزافعنو هكا وتعمبي هنرو aina kati ya kauonoa nduwala warendeze nwazahe mwana hezila halafu harohaje ivana vayaje virida zambwanede jimbo sirikali ya kishenzi ezetwabia wazirenda wakaufikirike zina hamba wasurume ngabo krizi komori ya ukewe yaro haje tsazila maore nga mwanao eze video pia zitungo utilo maore ya ukawe yala waya wera isi na wera isemana yala waya ulo wadezeta muzilio halafu warende jau eze nugo izo zitwegeze oya birije ukowe ikarja kanza rohe bahanu tsugo ngode yabezo zajiri pia izo yarende mwana ingezi jo ulawa zilawa shabala rikanza rihifadhi waunateshao de majournalisti wa hula onti pia leo tikaru mashuhudi ya hemana mama mtukufu mihijahi harumo mji wa mmaja ikayawe mwana he hamzaya omjini hatu nyuma milima ya mbanku akawanti wambia nikawa ne mbanku ilaya hatu haina mbanku ngo juwe fami ya abudu mshahidi yakaulola mwana uo yakaulole mwana hatu Anisa mwana wa ustadh Khalid abonge abo watukufu owandu ngwatsanganyi hao wandu ngona hamu yoshuhuli ya kipando mwana yakana kusho wandu ngona hamu evanuraha ikayao usikwalelo uo tiundana ne fursa ya muonana ni mwana nyasi waziri waizabari zandani mzamani ikayao tizamba nga mzambo ngamitoma bieza kweli Mohamed Daoud Kiki yoka ndadoshinda ni utoho hazale kama bango baki sha ekahuroha onesa ukahuroha utiroheja oaroha rito wana rongo onesa ukakweli uroha ba hambango jo zia investiture kuja izia hukamali hufungwa shaika ulazimu ulona parti kaifanya rongo izo ndezabili rijuka ujalizambe banu watukufu ngabo wanatoto wajirenda watwana ni mwana wa Azali wenda wanomeombeza ministri Hamada wana watoto wakona ngo muhazini avaya hezevoti wanatoto wao warengo haringo wanzo wa kema depite wende wafanye salbulo abonke banu nge lazimu yoni mbenulieni o wana mawaziri wanu ya ukawanti wanu wana watoto hama wana washenzi warondolwa wajondo amena mwede mwarenge na mnome wando mijini hanyu timrege shofera timrege jau ezevoti zisa wena wenzanyu jo waliyo izo timwambia ni ranzi hale ya ukana wandu maona wanu wanti mawaziri wanti wandu waduna hata mna fursa autofa ngojo wadaro ndo shofera hiyo yaje jeri mdumi zera wera ya pre keze voti ziviri wanu wana watu wana wakaujome chini hatu wajewa fanye twabia za kishenzi wende waradona mbeze mshanje hapo fati huya kiraisi basi sheka wana watoto wasoma walona roho bahi wajamba izora ono watende warendo azopiange juze sisi yamunganyi yabo kwezi watukufu abonge izadunga yabo ngamjobeshe ya risala maulama hawe mafundi niwambia ukana ritolo arendera some aina mrenda akausome nti ala waende asome wenda Sudani wenda Iraki wenda Irao wenda Egypti wenda Syria wenda zentizo pia na mreda asomwe babia ombo asome almuradimi ntulida jini haushetwani ya jia nambie mimi tendeti ni kwa diploma yangu bwana timizi Azhari Sharif bahari ngabo ndo da hula babiza nkandu na babiza kofia wacha wakaza wamba o mafundi hariba kadisi wakamna ijomba yabo bahe mafundi wenje watocha wanabia zopia wakamna ijomba yabo wala faro wala kati bidadu wazi wafundi baola ola isanja rume politique unu la banda ubiu
unu la banda ubi unu wako mafundi wa huwa wana jihad wa ula wafupia mafundi wangu wa Misiri wa upirizo Dr. Abdullah Barakati na mremia hapo mmone Dr. Abdullah Samak Dr. Toala Afif ma Dr. wakaunisoma pia ezekishki wa pia wanja pirizo zabari dabo wakawana nabi wakauhara zambi o amrisha njema abenge yabo ekaga mwansao ukariga mweda mwabe fahari wanangaru masiasa mjua ukanzaru maparti ya siasa shaunu unafiki sibure engenye wo unyoti pia inofanywa darasa bana ngwambo wa ulawa ngwambo wa hibi wao ngwambo wa firao ngwambo wa noso mfinyo ngwambo wa fungwa bure amumla byerekeza tukazishanje bone darasa majeri shanje Mwenyezi Mungu hamba wa makana limu'minina liyamfiru kafa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ebanu kande mkaanti kamtufikira namna uzio firaji eze darasa za tuna namna ukawaandilifu mtu aweze aya za uonesa ukana wandu zio ulevi wandu zio mrohitwa wandu zio shanga mwende mafikira ukana faharili tsido mrenga harume mafundi ewe ndo bya subutela barko medazim de Azhari Sharif unasomea na ni kwa diploma yangu bahari kama mwana obona uliliwe mwanama ngega msomo bahindu kamjua basi mjorenge ayamba ukana وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقاتلوهم كما يقاتلونكم ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض أيزوبيا مجوكم زيرينجي وانغو ما تقول لنا نيكوتين تندوا صدق هاري فهاري لتدوم مزافوندي بانغارو مسياسا أو إلو بيسوبيتا ميمي تسوم دعوة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف يا أبو أوجوكا وجايا بمافيتي أبو wamtumwa na mazanga ukana eka mimi fahari arume dini ya Kiislamu njaida fi hapo ndio kutoka idafi mimi ndio nasoma dawa wengi wao ndio wasoma za idara watia mada za mada za dini wao ndio wasoma watia mada za dini shamimi dawa ifasira dawa ni utujua yohamba nakli al-umma do déplacer peuple min al-jahl wa tawi haruma ujinga إلى العلم أو إلى العقل ومن الظلم إلى النور وطوي هرمكيزة وتهرماوي ونا معرفة ومن الفقر إلى الغنى وطوي هرما فقر وتهرما وتجير ومن الذنوب إلى الطاعة وطوي هرما وكفر ونا مدامي وتهرما طاعة إكاكوي لياري بانغابوان وكونتيو mafundi wale wakanti kwa tuambe ezembi zilo monti juu lijoka urangwa ni maji lijoka urangwa bane mana emichi ya tukairora dabo balo wandu walani yo ezembi zijiriyo geba anuga modo nasome kulliyati da'wati al-islamiyya inu ya katire muane na mmone bwa komori bodami Fakhruddin Sayyid Abd na mmone ngamodo nasome bana Tibura wana wakomora actuality wadungo mwambia nukana ebanu mtukana masome mjo mdo amba sadaka ha na mwaneneze bizilio na mwanono witi na mwanono rola uhitwa gebanu kweli mafundi wandu wakenzi wa hadisi wakubuhe mnaijomba mtoto wasome ya dahubi ya subutambe wala fakhari kechubi dirido mwaza uka ola wasome ya dahubi inukatire mwane alfirqatu rabi'a elinyara ruyabu na magadi wakomori tainu al-Azhar University undu akademi na kamsome ewe ilo bemna ijomba ya bae fundi katina roza habaru makomori chango de ambe arifari ya tidorenkwa kifundi o marengoni ebanu mchiani ya bere mna yunuka nyina twabia za kishanti kamtina roza kana ha fari ya tidorenkwa kifundi bani kama tane de la lele vunje de sadaka yene manzo mtondo fan ebanu mtuna totoka ba komsirini ya do ba atu no mtume hajwa akaunta zibani akabwana basi fasira dawa sayinu yede kulia nasoma arume première ligne kulliyati da'wati al-islamiyya e première ligne kulliyat ad-da'wati al-islamiyya bi jami'ati al-Azhar al-Sharif bi madinati al-Qahira geban kweli ngapo mndu kweli ajwa muo au banu wa mndu yasalia jitata na mdamu mchibenu mjifanye ndobe tafunda Abubakari mwede mafanye jali haji mwede mafanye jalo mdamu makari ebanu zona bago zimtabisha oni kamtina rogo mafundo wakomori wakomori makenti mhadisi shadoro wamekana karija shughulini banu wakomori waile wao yantima chui wakomori waile wao ya ukana oidori wanidi
Antini kwa mapesa wallahi wa malaba ya watu paroni kwa anti propose mapesa ti propose aposto ti arai na mbuka manzo mapesa ba nunga manzo mapesa ro e kwa bantu ko chomba mimi ti mapesa wallahi mimi naanza mapesa sa umwenga mndele ya nasida ka jana hanko e windo be fundi mafundi wamba ngwa kontio ba ngwa na groupe zinji e bana mtuko kantuka kwa ndani soma dini no haruma hana ma inukatira mwane ngeda ka ujani kwa diploma yangu mahana mahangara no rasowe dini ya Kiislamu inu rijali kenti paka de majilisi paka de maulida paka wafumbrendera dore madaira na mulidi na chau zoni soma kafiru kazanda rasom mini tamba ikoni kama fundi hata tiono fundi Salimu tiono fundi Muhammad Sharifu tiono fundi Abad Ibrahim tiono fundi Abdurrauf tiono tipi ntoba so fundi Abdurrauf wode fundi wangu wo fundi wangu anisomesa tena miujibu wanaye namna kormo wallahi wao mafundi pia si wapa uso wao ndo anisoma shahada baunde mafundi wangu tama ebanu mtorambi ya ikamra ulidi wafungi wa yambeza kweli yambeja abasa mwede muhimidi ya zati abunge kama biyemna ijomba uwe yambaye fundi ekenga wana rugo sahaba edanka liye bamime ekanti urumia ufundi kamrumia wana uliliwa na yiyo mnyezi mtume hamba mamata duna ardihi wa mali wa nafsi fa huwa shahidu arudi haba wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله اذا ايزو بيا ngezone sawa namna ya ujida fi tiuliliwa ikoni tiuliliwa mitami huli tiuliliwa ntwabile kamrulo na imajizi njiza ho ndo ulo wa madami bananga mtuamba kana banu ntina fundi banu rajuhara haba shaba sintu na fundi ya jani saidi ya zango zambo banu banu mintaru masiasa mintaru maparte ngamonao eze mamadu eze ashirafi eze sana hamadi eze tosha eze sms eze mujibaraka eze kiki eze opia mi utu do bia tu atomo manani wonti kabati mdudu amba ndrab wonti pia misodo wanji abanti wa teresa ukanyide mwangamize nti ino kanga bwana kwamba wili wa hatu eze sambi na opia misoso biti tuambeza kweli la akhafu law ma tala'i min tura law ma yamduban gebanu kama zao mtijo ngwati jau kweli mwede mkanti kama hadisiyo kamtuona ukana banwe e madhambi ya jirio komoriano e kakabati wandu wawayazia ho banwicho kwa bide umma unuangamie pia shana wake wandu wastaghfiriyo wake wandu wanone zembi zijirio zinu bana kwa banu mwanadamu kana ukakafanya na ibada eti daika eti sahaba eti mtume shanga mu madhambi boika yao alkabairu yao ngatuangamiza umma wakamili damu getilwao mwanadamu Islamu yamba chada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kajaua mkaja yatoda tolo yatondolo yatoi zo zonti pia kabati mrwa boti chao na banu Mwenyezi Mungu amba kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna nyinyi umma mwema hauka nyinyi mo amrisha njema mhara zambi ekaizo kazita wenyi umma mwi yabo wakati hiyo Sheikh Mahmoud Dr. Mahmoud Shaban fundi wangu Egypti hamba ukana idha balagha dhulmu madah et que injustice isa dépasse ses limites wa tansa dhalimul ilah et ma malfaiteur et ma oppresseur wa sasanya waliwaza ukangabo Mwenyezi Mungu wala yakul lil madhlum siwa al ilah wa dhulumi wa qatina mbamri wa wasove wa wasaidie kati Mwenyezi Mungu wal harbu ala dini al ilah nezimenyi waudizo Mwenyezi Mungu ya janizo saata yatadakhalu al ilah wakati hiyo Mwenyezi Mungu yonji aruma intervention haranganya wandu aunge mabiyoni banyokana himi tigonzi la ukantana na bwedo da chao ndo ile ukana kinga bondola wankihuma tabala kumina nisa imathna wa thulatha wa ruba basi ndio nakada nasoma ramadhani ke jondi sati ale yavo na mtoze sadaka zote hizo mimi na usoma mimi zote hizo mimi na usoma mimi zote hizo na usoma mimi tila usoma hadha halal wa hadha haram nona mdukuna doi marra minkum mtume harambi yujona ndogo mbiga ziri gebanu mchia ni yabi na ndini bari ya mwawe ngaru mweda ula hakibasi ha gebanu chukua wanane zemi do kasi sira mbara nderu somedini kartu jarazi aruma surati tauba Mwenyezi Mungu haba ukana wama kana limu'minuna liyamfiru kafa
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ifo haina maana wana maislamu waka wandu wasome dini yenu waje watahadharisha wandu ayo kazirendo ayo jau mimi tila ikoni waka mafundi ikoni maulamau mafundi wangu pia waka Abu Muhammad Uthman Ahmed Ibrahim Dr. Abdul Rauf wao pia mafundi watu pia waka sha wao wajua ukaba kaura mamulidi wakaura madaira wakaura ngoma za majini wajushinda wazizie kwa jadushinda izuza hao shabi mimi vanu Yintaliso hatu aina mna inkubu na mparisa mtukwa msekwati msekwa ula yoba na kamtiti na zinto doma gabia wasoda hu notula hili zimisoda titubwatila tantodo amantolo elwaka sinu ibatashi kana ile temna hili ziwe ebi ngochokore notuna ufu wandu wafupi ngajuze mimi abangeka mina mwambia oni kamti wandu mabaye na zirewe ya ukaneze mbizijirio like karitangaji harazilani shanga muda zao baka manto mdo niko ze mikro munjo mi chini mabaga mhutubuya halafu ya azaliwa hutamnike mikro mdo kakaja tawaza mdo ukanguru hitwa na mdo dhalimu yakadutele ya swala haukawa kwa ma consent na tula mdo autongo wa mdo ntuwe sheleate amina ya hai mharumudi ani urili ajaba achanguru ngobana abasa wengi ni hibia tongeza ngarifa hajanguru some na mda wadilifu ebanu kweli imam ngo tukarenga mikro wambe inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idha dhil qurba yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun no tamuni malali na mwede mausise fundi mhuni mwabao kana mimi ngamfikiri kwa wode fundi mhu ulo moroni mingoni mafundi wa huna wa amini fundi haji na haji josi Mwenyezi Mungu namlibendo ya mhifadhi ya mniko muri mle bahani twaliza hananza hadisa dayori wa mingoni mwe demdi andalika handani Mwenyezi Mungu namlibe ndoho dunia ni daeno wana hahene mrumshe ya tiamlibe nebebo fundi haji josi omjini moroni ziku wangu fundi wangu Mguna libero Abdul Baki Abdallah Abdulatif hum chini nyuma milima bachini bahaka unitwaliza Mguna mlibero Ahmed Hassan Alimali bahaka unitwaliza Mguna mlibero fundi wangu Haddaf Salimu Mguna mlibero fundi wangu Abubakar Muhammad Darusi hatanga hapo mwanama upara Ismaila au hao shomoni tiende yabo ka unitwaliza mbabi yabo wandu wao pia tikaubala zione dano wana unitwaliza baada tika olise tikausoma misomo ya shizungu wenda misura tika wadunga pia wallahi Fundi wangu Mada Usufi Hasana Usufi Gabo Dimash waka unitwalize Shingerezi wakati ndo wakati mitoto magabi ya basonda hupi wao tika udeplace nenda no na unitwaliza Amiria nwenda inu Shamsi nwenda Zahara nwenda Tubu Ramli nwenda Haila Ashiri yo pia tika wenda misura ndo wao unitwaliza watukufu Ibrahima fuashmeji watu Ibrahima mbaba amatullah mjini komioni akaunitwaliza inu sham wakaunitwaliza inu wakauze juu na marehemu wala ya ulaya hafa ni dobi darusi funda tumani warabe mjini jongo akaunitwaliza nahwi alwadih wandu wao pia tika udeplace no wanitwalize mimi fahari aboda sawa mamafumbu tuwafumbu wabana tiwafumbu wabana Nyesi mbuna mlibe niro undunia ni na akhira nyi wandu mani saidi abasa leo ni ambao zinu abo aloko mori wa untina shido wawaza mafundi wangu wa ikoni na wa untipi wako mstaidi jazahumullahu khairan mbuna mlibe niro abange owantu ya dasi na dasi shambi atike na niya bina jalousie na hikdi na sihri tibuna ndo goro milo masahir ko ko ni ngamo na some dini mahamine après baki Honna bakini suri mahakume ni jento atuka na shangwa mjole na soma hitima na badiri ke abo yone ko lodi yo ndo na soma hitima na badiri e kama mo bodera sana bera mtsange chao no tida bitiru jofanya hizo abuge yonto kanzani bire baade maulama wanama watukufu wama utia sasa no hizo tena baduka niambia namna hiyo ezono ko fakhari wala fanya uzina da badiri kesson tipi rilahan irudiliyo ola uliliwa hafungiwa ahidiwa watatu wangamia pia wananyasi wangamia pia angalo fira juno ulevi faharaji tu afidi ya wanenezero kwa hizo alafu mtu ambe fahari tido mazarume mafonzi shana rido bala isanjar masias elinda badali bili nula subitila kamera kwa madizo na mwana maudeze kofia na zekantu bahari mjafaransa kama mziona mdoka za mdoba msomo wetu bandikanda rasome jerizi ndo kwambi rikanda rasome jeri wane na nabi yode fasira kuntum khayra ummatin nyinyi do umma mwema ukhrijat lin-nas ma arwana da moti pia ta'muruna bil ma'ruf au kan yu'amrishana jam wa tanhauna 'anil munkar maraza zambi harudi Mwenyezi Mungu habaru surati tauba lu'ina alladhina kafaru wa la'aniwa wa andu kufuru wa tiba zambi min bani israila harumwe wa karumwe ibn israila wa Isa ibn Maryam no karumwe wa Isa
dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna ezambi wakauzirana no wadi wakaufanyana kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu kabajaka wandu wakausubuti wa wana nezanu kwa izo waziharazi labisa ma kanu yafalu izo dembi dobo ona mdu ya ulawa ya hafa ya fungwa ya tolo hazini ya tarawulwa ya hibiwa utona atando ko usubuti wa utwamba izo kazirendo shamtudas alafu abasanga mjombo kenti mdu abokana ola katsiri timu maze fundi na rimwaze na muniwase hindi na muniwase president au minister izo nizo mazo muniwase Ebanga mfikira ngenjana naye neda nasoma misuri cyo jani kenti arimo bot nasukatenge mnari ali gotamba ekadami na mmadugo mo wa fepia ondoliyo mfikira kana mshikana nasoma misuri ma ema haida pia ni jabani jani kenti ndo aba na mtangecha umangara nzo fanye cha unamfanyisha uti na mimi ale ngezi litambisha ngezi litambisha ongandazo na botu joshira ni zambe ebona zamba ranzi lona mafukare ti ulo tina ufocus kwangu ko chat wana tina ubake ko sikuja bagena mtsoda za msetoma ndo ima tomozo atumu ndo mwezo maulida ndo cha morongo wa mauvaise kandune zenevu ndo beta si qala ta'ala no introduction shamke kam double terera wana nezembi e utuko wana nezembi do levi no afira jino no msedi e kaima ulama upia karja tsaganya rawana nezendo ko zijiro zinu wana hatu watungo ulwa hivi au ni marene mafoto pia bana emba Facebook ya mafiti yangu inu gejo bana zenizo na kanzani mjibuni ni wandu weka yanga mtu wao riko bumusi ntikwalise tila watende tete misro bunsi tikanda nafanye baki yangu ni hundene zangu university ewe ndo memna ijomba mtoto wewe mumda hubi ya jana bakana fahari tilo mazafundi tilo mazacho ebana kam tona mera hamdo jani wazo kama yufundi mimi sio kana mdandu wazo kama zinji mimi sofa costume zinji mimi sofa costume na bunta mimi kanya kanto zinji hana mimi nyinyi ntwa mimi kanya kanto zinji au kofia zinji amadami wallah ntwa mimi kanya kanto zinji hana mimi na kofia na jumba Shamino va costume. Ya bominja kauni lokana njene radwa. Lelendevu. Ndeze sadaka. Namlelwa ili hawararu. Idi ngajwani semfu mtano. Mfikira kezo njene kanda nasome njene njoki abo utele tisomo universite ma hati jimi kabi njene kensi ndwa bezo zongo dafiz. Do mweza tumu no mweza liheji no mweza ramadhani. Heji tiyo na msome arafa na mfunga chao. No, tikandera some. Ezenje mari ambisha ezembiri wanenizo. Ngeti nizo mtume atotoka halala hafi yomsiri na maka wafi yomsiri na madina sha mtume exemplaire wa hatu hanjila na zibani la ene matui yabani kuroisha wanja zibani pia hawana noa maka hawana nene mafujari atola mji chanjaka utoka banu kabo wandu wadona niambi na jalousi na hikde na mtiburo na masahiri na mdo chizunguwa babanga mmonao boya wa mafundi wadu wasoma mdo kusugutera himide wandu yadombo kana on a simma fundi wala ba wala isanta rumasiasa wadila zonro ulo wa fepi yani kaniwana ndo muso hanyule lo tani misi kuto mrambuani yezi nguto evento wa emijiani saya ona to mtu aba uso gachu se wanro dunga mtu tono wala dahubi amade bana kese katuba kese uso wala chapeli na mkaze mjomne to mdomba bari msomo garambula nao mturo na bala chapana babanu kwa wakati wa jihadi uja mtu kakanti adeto wa darasa mrunji laza zibane kaipa samani nao wakatiluhum kama yuqatilunakum kabati fundi abira shioni ujo jamana jambe wala fareza ngamba zila keja lunga zila keja bidi kabati ujo jamana kamtina ruko zahamba mafundi wakanti kwa time ketiloka wala faraba saketu bidi roma za fundi ngebidi roma za baisanja roma politique eba nikamtuone sembi na ba onza baraka wanu mbati toka tungoje bao so nizo na kansani mwambieni abange watukufu ngamdeche harumeza muhimu na kujani fanye direct hangu bana andro meki wajuha lelo do ava kiloti na wanatiriko shawa ngamtuka wajili abantu kweli ariwe leo wakaure sampira tena ne mwenye dhahabu ina katio angalia mna mwana mshemoroni upara Farida Mwalimu mtotwe mrumba hindo vya mwana mma vya ndo vi harari yangu edo daina Ahmed Abdullah kifu harari yangu aendao ti wono tijifata hoenda va mna kiloti amamna kola haringu rompira kabati fundi engebo mafundi wanu wasubuti wa bauso abo emunye dhahabu akanti ngono wala wandu wande wava wanatiriko na wana kiloti wali wangare sompira na dhuluma handu kwa mandazino wallahi bila ekebana mda jana enda mbe to soma enda mbe wewe shabanu manani ambao zenu kuzinu de khiyana de dhuluma de taabu de madharau ya huwa nadamu de khiyana de dhuluma de madharau ya huwa nadamu bwa komori ishole shatongeza ndobanu ni laaniyo ezetwabia zakina haramu tawanu wandome kibobo wa komori tawanu ngamona wende wakaza wana kasketi na moneze tiriko harime kimoroni tawanu owe diwanu pia
owe diwanu pia ntodwa ban kwatina wandu ashen tudwa kwatina wandu ume wanu warege tahabia wandu kabati mru uyabo usubuti hamba tijao wandu na mwaone na mwono wanadamu wandu kabati mru wambo tijao hari nudeme kia moro ni ndoba anu alma mahamine watu mru banu ufikiru kana banu kwatina wanasho hao kwatina wanasho hao tawanu wale wakaza meki moroni tawanu na mwone bwa komori meki moroni nga mwanao wanu wahibi dhahabu ya wandu bobo fundi nasu ifuka bati hata mru subuta zamba banu sha Mwenyezi Mungu yao abasado nchi yao fundi watu mtukufu Mwenyezi Mungu atoa huli bandu yahunika umuri mle nasu ifu muhoma Mwenyezi Mungu yalibe wa ondo wa huzaya banu hari bakabujilo la mafundi ngabo mna ijomba ntoto wa wala davi arihende ha proposer sujet ya ukabanu fundi fa harike video ritido mwaza fundi ya video rido mwaza mru wa politique ya basa yoro wa baba ro wazazi wa uliliwa no wafungi wano watola muhazini no wangamizwa wala diwani na izopia waondo walo hunu wao nawe la diwani na zepie kwa jakana ruko zahamba bona swifu mtukufu eketiro kana arintido wazi wafundi shando wazi wajao ebanu bona swifu ha ndi watu kalelo tila wa azihari titimizi kamize diploma za aninde bi wo wakamiza iko wenji twambe kana tam yo katire mwane ngabo wandu kwa televushe lo université kwa jato lijwana inu katire mwane bona timisi tende tiso mona hunu geba anu bona jana ona ya aeroporo envio ta ila lelo nyoti pia msijweza envio ya jiri leo kama tu ndo makata situ ila envio iro hatena zepine kizombi itambali banu efasiria dawa tizamba banu iyo do utoa nakli umma do déplacer nation wanadamu peuple aruma ujinga wote aruma ilmu min aljahl ila alilm ومن الظلم إلى النور ومن الظلم إلى العدالة ومن العدوان إلى المحبة ومن الفقر إلى الغنى ومن ils se sont typés de fasira dawa ngoto wandu haruma twabia bi watarma twabia njembo iyo de fasira yabo aboge abo yiti o wandu wamekita wanu warari kabati ulo na haja na banu hamba kana innamal mu'minuna ikhwa ima islamu wanu wanyanya Mwenyezi Mungu hamba jazakallahu khairan hanume Qur'ani hamba ya rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik balighisha izo asom edo bifundi ulokomori yabo watu wao ze indini na mdoto wanamtange na mtowe omuza maulidi ngo jao etumuchio eso amoja chio edaira mulidi yale nziko ya makana masome na mdibe tabia wantu banyinyi mndema na hitimo o maloni yanyu pia watu hamu asibabu yo utohibiana mnaipini mnambere basi ngebanu mbugu hibu wa dhahabu ya kamili pa mkono mratwenda balela kile ndari ngebwati alafu oweti wanu kweli kabati mjomba ulona mwana umeki kabati mbaba wahambi wantu kana bo shabanu mfanya nayi ebanu mtwela mrege dhahabu ya wantu tanyi mdaka mtuko fanya fete benza mtweli be dhahabu ya wantu ebanu emba dhahabu laila enda irenga basi mjamu kabati mdu zambo wantu wanu basi wahibe dhahabu ya wantu watomba wanu pia emzade weyaru para farida madimu harongo wa maroni yahibu dhahabu ya maroni harongozi wa hata katuishi sawa wonde wafanya tiriko warengeze maliza dhahabu ya wantu wafanya tiriko wajongo pia sawa washire bali wanu bese wa umbwa raha ya ijaka duniani bana mzade wema na tuba le dhahabu ko laila ya waenda hunu mbabi ya jani timone sanise barua bana kama tujo kusoma au bana wanu umbwa raha ya ijaka duniani wanu umbwa ava ya haya uta duniani wende wa hunu matiriko wafanya sawa wanu na moda rimeke ya moroni kabana uparo joja mtwani ya jambe kati wa kaza ndabo wadu wahudu tiri kwa ringo watu wa bursu watu wa umbe yinde mana nakahanza komora kialite hominiliani na litanganya pia liwaneneza bino wiji na tobi amadazini abonke enge mafundi watu bofundi watu mtukufu na swifu muhoma enge mafundi watu wallahi wasubuti wa miyazali ukana Mwenyezi Mungu amrisha uadilifu utimwambie bwa zao ngoro ndo nayo Mwenyezi Mungu amrisha uadilifu na uaminifu Mwenyezi Mungu hamba wa aufu bil ahdi inna la hada kana mas'ula Mwenyezi Mungu hamba wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa kama kutona azan ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا مثل ما اعتدى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إذا هو توزع utidwanga la sadi doba usonda jukama la ndodoche
kabati arenga uswali zewe imam fakhamat الرئيس هو واحد ولا يكلا ورمز اماني امان ها imam kamjalo kana idha jaa al munafiquna qalu nashhad wanafiki hamba kana wakubali mtume izeni zina kanzani mwambieni washila heze fami za wanromeke bobato wono haya washila heze fami zinu wato mrombe ukana bona mwende mwali betha biandu barlemeu eba nyikanyina haya eba nyikanyina haya mwende mbaye wanatiri ko kabati ambaye namdege yu mwende mwanafanya chao Manuga wantu wakanza warinike riuzele bangeri mimi wallahi ti proposal ebana wakomori wa ngamodona ni kwa 34000 euro ezinsifanya rogo ndazo njoko jana ni kwa 34000 euro ebana ndabo nafanya ngiyabo wantu wafanya hazi komori kwa tuli wakabati maji ngamjoni ni kwa 34000 euro na gari na postoni daze wantu walado lo hifano hibiu emimu nsambeza kweli samba ntuzita na buka gamina tabu tijojibiu timwambia dukantina tamba arudi ntina bamba bahidu ntina tabekani komori wallah ntina tabekani biskilati ntina biskilati komori na haba fasira haba boti jonza nikena arudi nikena mazamba nikena mbejwandu nikena magari shatamba amzanzo ndro shantuzita ntuzita na mwende banga mwanzo kenga mnemesho ni nemesheda mino wa komori ekanga mzamo da mino wa komori ekanga mnemesho ni nemesheda mino wa komori na mdege mapisa nyumwe dezana na mdege posto ya nyumwe dezana namdege posto ya nyumwe dezana ntuta posto na mutetse shawala nakamba ndo abidi walisaidiane oyingwa bwezo abidi rabiro subuti mafundi wa kweli Palestini mafundi wa kweli wa Egypt wa pia wafu au ngwa opirizobo ambao weza kweli wasa wata wabonse juu ngebanu nyimlo banu kweli kamsina ngo zambe katiro jamdo amba fari jao na rinonso upande huo mjueza mafano watukufu kwa mjasichu mjueza mafano kwa mjasichu wa watukufu mzazafanu mone mafoto ya kakomori na ya roho mzazafanu baada ya dezahunre mwana hezila dazila na mwambia ni yaukana ezu sabantu amina mle enono mwe mwana haho yakauhosafanu emana watona musema swala pia indi waranti mzazafanu ne letanga shawaka ujuha ubabate hata wali waringe mzazafanu jodo ambe namna fanu haja boko wa mwana ujokwambia mwana emafano wakati mwana hangu eboko mhosa akati unike mafotori wone mafoto wa mwana hangu izendi za watoka uzama shabale tumwambia ni chukana na mdasi tabiruza mafano amdasi mtaberugo bo diyo tainwa basa mwishie hizo mafano ya hamba amushelewa diyo na mwambia ni yaukana mafano hamba na rambe nje manorivuke mafano hamba bomana na rambe nje mangerivuke mani mwishile abasanga mjojo mwambiani wei mafano ila nadosa sasa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dilano tangani ndio mgunarnike heri na unono na baraka na afya njema. Ndio ngalibe bahati njema abal muradi hani ndogo mjoji sha Facebook na tebo mguju. Lidoshi la bwana mguba dojore nikaheri kama ngwagenze akawacha kashwa. Namone inu le 4 octobre ngamshele yao inu le 4 octobre et niyo message yo ngasi le 3 ngasi le 2 novembre abona namone risali bitamwezi hana mwishile ya biliten ili ni mwishele ziteni ya kana ntina usubutini to ndongo abasanga mjojo mtini ani mwishiye band. Assalamu alaikum barzama sibi ya buzabarenga wetesaba Narkendo na tebo mgujuba keriri kendo norivuke keriri ambendore kendo nondovuke kamgwa wenzi hamba ukana ezenongo mtuka uzisha Facebook isheleye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dilano tangani ndio mgunarnike heri na unono na baraka na afya njema. Ndio ngalibe bahati njema abal muradi hani ndogo mjoji sha Facebook na tebo mguju. Lidoshi la bwana mguba dojore nikaheri kama ngwagenze akawacha kashwa Ushio hamba kabwaja kashwa izo mjozi sha Facebook na mtodas bakabwaja kashwa
kairiri kendo rivuke bakamjaone za jiri no andu avuke kamwa benze kairi embabi inu no andu avuke emwijelewa zinda zilata kumwambiana zinda aina rogozi hano wakati wa uzamba engehamba ukana kabajaka shua hayo abala fasira bala ukanza wabikana bala uka uforsi wa wambeze nogozila ili ndele jawabula nono abasaya ukana mafanutoi afanu hakamwema uwento kama tuwa no mtume bale ebakisha mafanu bala do ambakana wava kosibo wakajafa waka ujisata zegoza zikata mamupia shatoi weroha eskuila uyoha beshamro abaye na mtsoda za izonduka uzisha Facebook mtsabe no goba kairira mbezi ndorifuke ha izo mjo uzisha Facebook na mtsoda za mtsuchwa kabacha kashwa zoni so mafanu ya zamba banu bonono uyelewa zila wakamba ewa ede alipara ya janu zise uide hupara zino ndo mnaba uzino. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jina notangani ndio nguna runike heri na unono na baraka na afya njema. Ndio ngalibe bahati njema abal muradi heni ndogo mdogo sha Facebook na kebo mguju. Ridoshi la bwana mguba dojore nikaheri kamgo abenze. Akawacha kashwa. Assalamu alaikum barza masili ya wakabarenga weche saba. Narkendo narkebo mgujuba keriru kendo norivuke ha. Kerirambi endore kendo nando avuka kamgo abenzi. Narkebo mgujuba. Kairi norivuke. Emiele fasira bala. Kaire mbabinu norivuke. Bonono. Ya bozila pi ya ambaka bajaka shwa tambana bina mna ila tindi zo abato kati ulatifu mafanu hapashia jebo wa Komori na msaliyo mtume mafanu hapashia jebo wa Komori ile ile sual aina mbuzo jambe dami mafanu hapashia je au kesirikali surumene matwi ya watu wa Isanja Maore ulemengu pia waono fanua bisawarwa ati wa mtata Isaino ngode atoze sekre pia ngode yari yeze mpala pale na mne mwana hayari ndo hizo zonti pia woi mwanadamu mtukufu mo mjini wa Salimani Mwenyezi Mungu na mlibendo mwanamshe mwanammeti na mwabiani bango masiwani wende yaka ubitaze ngo na mwanama ulo faranta bana shaye akawutoweze mali nezerugo iso eze system yabo mukazo peruke engubishiyo jao engejo lazima afanyeje edo jobale mwana haunga rifanyo jao enguba opoda izo zonti pia shawo si wamirka wanwale vi habishi abo mafano bala ulionga wana ba mwenje aba sango unomba iruhudi shakazi jatosha bwa Komori attention hata mafano ya tuka uroha Maore ifori denonce haraka ba ngwanza wa grie walibi masivili waambe ngwanzo waone fano maladi yo wamsaidie wao masivili wapulwa wamzingare wa mrenge wa mtaru majapawa abo mwisho wa Komori wapulwa masivili ngwanzo ikamara ngwando waone fano wamlauli wamnike mnaria minga mina mwanama wallahi yani para ndajo mwambie maladi yo amina duzangu ulo Maore amjuokana wallahi ajo mnikamba hindu ndacho mwambie malali yo sirikali yazali eola hala waje tola ngodi alifete pia risazi njaru mweze media za kimanga o wazungu pia waishia no wapia ulemengu pia wazijwa ya emzati ya udidiwe mwana mwana hala waye yazali hodi hodi ujiro nezongo zili ewezabara masuala ya upia ya Isaya waswili azala hautungu hatanga bo ambao fakirabo hale gari ngabo ambao ebano seransenyima yaho kudashila warambo kawenguru wende yari menye pia yari detruise na mdemande azili ezabara nto mdemande azili woye mwana he halawa ya wera isi holiyo lezengo raisi yarendao halafu wende wa mzingara uliyo ya mhukumu wa mtondo wa mafoto sayanu na mkwe bo ulemengu ni mmono ezongo hizo sirikali giyo jao siri bala wakaneze message ya vora hinde ya edogali ambabi mmono juzi ya pole pasima na kaumwene sani emifure mmono juzi ya pole pasima tibabiani ukafanu hata lebi chambaraya
timwambia ni ukafanu hatale bisha muharaya ngena muhime mko na muhime mko wa Komori inu wendo wemna ijomba wa yacha une seconde ni mwanese ni bwa tukufu hawla wala quwwata illa billah olio ya ufikiri enti wanjia didi waranganyi hapi ya kabati ujongo wa boje kabati ujongo wa boje asibabu hindi asibabu ya uka sekunde wala manzo ni monese ni e mapasima azali harudi hakazale pasima tena bwa Komori azala harudi hakazale pasima araka akauswali ya jumati jinda hubi harudi haya kaza maranti baba nunga yo menji ban ala kulli hali eni akaudunga zemedia ngamjo ya partage hapo miao neno idini mwambie neza muhimu fatihu wa akselere weimo toko ya laruma mji wamba e manama woi haina kati ya onandongo zitsodo ndizo yo ubeza hanerea inumeli tazinu zione hao na mwone uhusule gash zinumeli tazinu iwene hao harume bahari ya hatu abo nuhusita inuto ewe mumda hubi hoi bwa Komori ewe mumda huwe Weintu kengu jokanga abo joto anga abo baridi aunga simasi wanga simtana tu wandu wazali bana angulesha yaba tuja wanedore gaitini ama angulesha ja mkababa badi sina bahatimbi ewe ndobe mnada baya bale kamera nda imilandu amada wanu we ikatu jokanga simasi wanga simtana ngasi Komora ngasi dahubini woi town wandu wazali abajangu terrorizo wa Komori yao na ikawe ikundoba maji ato huno ya ele uso ya renge basabuni ya Kongo ya sige ya ele ya renge furisheti au ya renge buroshi ya singe manyo yana shatu haja baja guterrorizo wa Komori gamonao gabona wa Komori icha gabo tuo boko atana jo mona jana ti dégoûté atamba inda ila vio taino keja shinda ya juhate kalashuka inda sila namwambia mpine fusi leo kamwe Komori le la pizza la swali wandu wazungue shirika la Komori le litopa Hey, ewe ndo bia bale ya bale zamvio zinu. Ewe ndo bia bale zamvio zinu ya Jenizo Komori. Ezino vio ndini zinu. Sharaha paka mju mlala abo mju wa mabia mvio ye jua itambali ya pia ya haruma nyumba abo itafanywa ndo arome nyumba de mjoba. Zinu faharara biaso. Zinu ebani zinu pina ndine ze pineza. Zinu pina ndine ze pineza wana mvio wana. Abonge abo ngamtimizizoni nimwambia nikana mafanu tibaji jaulo harume sirikali wallahi bilahi au kezi eushenzi una haramu wa urenda pia banu kwanza ujula kwaja kanza zijulwa mafanu haroha aweri wabie na mna yavaya ishele sirikali ngwahezawe mna jimbo la nadomwa biani na mwishile babia banuga mina zuki wangu yamba bofahala mwaudu ambeza nko tulopanya bango tukanza jorumenti ekenti basa uhabase mwimtoro kanirum ekenti basauha na mimera nzimwishi yani mtamanieni namnike 2 minutes ya namnike 2 minutes bwa tukufu mwishili serikali abaseze ngo walonizo serikali yazali ali aniko juweze ngo serikali yazali wazamba wabasa bwa tukufu ndo urongozi ulone serikali ezentu rilonizo zinwana
indele kauli lilone serikali ya Azali habiri ndava serikali chia limbere no waloni habiri dahu oya biro aeroporo oya biri galawani oya biri shindidi oya biri dahu maturambia wangu baleze video au kabanu mbahuma watukaniyo kwanza we mafoto na mapicha ya tilawe sharida za ranzi wavuke ebanga mjwa rumbano nao alafu hapa sasa oya biri ndabe oya bale mafoto eza video mimi wakautaze telefoni pia wani wa undu kapati ya mnu message tainu aha oya biri ndabe sasa hizo risanga richukua fishula maore na maore kwa japaro sasa zisambalia pia biri ndabe pafungwa da police oya biri haya oya biri shindide oya biri la douane apashia tiji mari galanta apashie meli la idungo bira poporo shanda ila badani makafiri msomewa waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsiruna bo makafiri kam jammona habiroporo abirindaba habiroporo habiri yabo kajabira shindini kajabira urobeni kajabira itandaya kajabira ikoni habiroporo apashia emelio idungo uzungusa ozisiwa yabo mumtamani yone mna jimbo wo irazike johendele abirindaba yone sirikali ola abirindaba bo fakiri bo fati bo lukuma abirindaba na mwapare waje wahezele chimbo na mwampare odadukamba na mwapare ngenda na mumpare yaje yaishilie ewe abirindaba bitsa ino mwanangu yatukoporone aibufati hukala watu wero lena lukumani bana abirindaba ntori yeze mbabi bobo bwambali ntori yeze mna chimbo tsoini tamani yeye lelo kamushiriyo zaza abirindaba abiroporo asikili mzazi makoshi abiriabo machu abiriabo mafanu abirindaba abiroporo namdo uzisa nyi wandwazi namdo uzisa bagundo mwabiana abiri haya ashe abiroporo masikini mzazi habari daino wana ushenzi no unaharamu hanyu pia usautula masikini na mumpare atahese na mumpare titamania ematui wahebile nema fahavalu emnajimbo uo tisaswa nikele jawabu na mwende mwambio kana abiroporo bo mtana hapashie Maria Galanta apashie kapito zambano wa Itali emuyelewa mafanu ngepanye alhamdulillah ingena furaha swafi parce que haka torture haka usampani we wana ne majesho nkona ujoni watena kona ujo warenda izo warenda we kana abangu jona ba indru yanuke abangi abuka mtire onyi wantu mloma ore ni wantu beika yao ngani nafanu attention banga bajujo ndu yabambe wantu asaidie fanu na wazungu na wantu wabeho ama civili maore wantu wafanya hama utima jeshi waje wambe wantu asaidie fanu wamdenge yabo direct wa mtaru majapawa izo tusatu mwambia ni bani shele abungena mwajuze pia watike mrujo tengele ya fanu watibure mafanu fanu mnyezi muna jale kenga rumu wafuke hembepo watike hata mtu nane zema iye za ukaya beze ya rohe wanti juu yabo ya rumanti ngebiyo zifanyishi haraka aina ulo nandazi haraka ya mwenye wantu waheshari ya lizo ni mea oni na mbeze haraka haina mrujo shinda ya saidie mwana wei haraka ya beze ya rengo ngebiyo haraka haina mrulo na mwenye haraka ni wantu wa sharia wei ya beze haraka
baba tolo wandu wa isawa waswili mara ore wavaya ngo hama wala wandu wahula wanzo jubane moto la rimsaidie bala tikanza nimnike teme parce que mi ujue préfet mi ujue mdukada mi ujue idara kada ngarjo shinari rimsaidie no ya tibaki ula parce que jokiri aje wo ufanya hama bala wo wanzo waje wamsove na bala ya lama ali ya kula bwa tukufu aboge na mbeze haraka mjulize ya attention nyo ndumlona enfin na mbeze haraka ya déplacer wa parce que babe ho wandu il faut informer qu'il y a des voyous qui sont envoyés par les voyous qui dirigent les Comores pour capturer la mère de Fanou et le ramener aux Comores par le biais d'un kasa-kasa. Na mbeze haraka haina ulona ndazi. Mafanu ya déplacé wa Maore ya njie mahala ni muraji ba esirikali juhamu wallahi ngwa uhama akabala wo akaufikiri wa isawa maîtrise kabata tambulona mapicha kabata tambulona bahindu banu akauchimana yo emafoto yale kamta tokaola abeshe wayo ewe ndio ya fahari ewe ya parisaje wa ihungu ajidanganyao shele yatambisha uswafi mafano aruhaje parce que lijoka ola roha ranzira isheze video zila ilijua ukama mafano yoroha ngabajula wa secret zinchi mafano yoroha ngabajula wa secret kene no abasango tukambia te bonono lelonga mtiyo wishie izo mafano ya haba watimizi masakala ya lada onaye mafano hamba ukana nyi wandu mjoisha Facebook kuna munrengeye baka bajaka shua yabo yelo bonono na rambendo no rivuke na rambendo no riwone na mwishi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idila no tangani nindi mguna runike heri na unanu na baraka na afya njema. Nindi mgaribe bahati njema abal muradi heni ndongo mdoji sha Facebook na rikebo mguju. Ridoshi la bwana mguba dojori nuka heri kamungu abenze akawaja kashua. Assalamu alaikum barzama sili abuza barenga wejisaba narkendo narkebo mgujuba keriri kendo norivuke Nyao kerira mbendo rekendo nondovuka kamgwa benzi narkebo mgujuba kairi rambemba izango rijo vuka bahwele ambe kanani par no sojo wa mafanu hafiwa bonono mwana hatondolo na mnaila uliofanya mahakama na hizo pia ngwa katila ya ulwa wadaeno wantu banu wantu kwa chaka uelewa bala zalika takamba fanu ya ti ulawa bala kaanza fanu ya ulawa daene opposition pia wampua watondolo pia ewa wandu murenge juzi halafu wakati wenda wa mdiso mtinza ewe ndio yapua mdusu tufanya kwa madazila ulio president Fatihu hadiwaza uliofanya weyafanya baya hajipulilio garini wampulilio garini wala dangu hari foto hatu wapulilio garini shahadiwaza hende afanya mabala ngena irumbi na mbaba hahe yabuka mwisho wa Komori afanya habange na irumbi na mbaba hahe ngwa tunde mbaba hahe za mhundra ngwa hospitali pia wadiwaza uka ngabonogo zijo wahizilawe zijo waeshapo wasojo wahiwa zira trape halafu wakati enda ya nisoti njo anofanya zero gozila wafiri fanunro ge wakawandi so mfanya zero gozila abo wa Komori wa mrende to biani hambapi kezijodo lawo ila de mania wati hitima banjukiri wanongone wanikiwandu wanu wajaru mhitima inu ila tilokadua bala kwa jakanza wandu wa transmetewa ezenrongo za jiri ne mafoto ila defasira bala shaila ti hitima ngona jana hitima na ndini bala kwa jakanza wandu mjiliane watijola wafiti andongo na zila hula kana mke mafoto ya na matata rizimi na mpango bandabo ya warendo chao kwa chakanze ndongo zao zijula shamnyezi Mungu ekamba ngusove mndu kujo msove makafiri ya kuraishi wakanza waziye mtume sallallahu alaihi wasallama nobo ya bagubiro ya tawendeza Madina hende inu bonono utotona kamzate wa yafiwa mwana brusco mana izo zonti pia hambe mwana hodi akamusa imana uturenge mwana hodi akanti ya taratibu bumana ha ugono fanuje bala tufafula katakana tayari bumana ha yabakaje ze suraya bala ravubam bala kamduindi
endo ujojo uifanya hataratibu bonon ujojo uifanya hataratibu shema na wakawenda wauzise da waambira alafu mafanutso ilelo ngamtiyo evokali mwishie ukana hamba ukana kabataka shwesheleke mwishia katisifu kafanu hakaujisa hamati ya mtume ila ntuelewa directorane ja ambulance chanongoneo ukafanu bona erewae ntukama zenugo zikainde ni swafi usikuna ero afanu mimi tichisi mwe maswafi parce que tikawona ama zenugo zikajao wandu pia inakana kila ile wakana ha ulam sasa kanari enamna fan na mwana fanu zenugo zikanjema kajaka indini hata pia kamjaelewa kamja kama elewa aina mdakana kila elewa abonge hapo serikali bwa Komori wajuhamuo au kawaono kana o mabweze bo mafanu ya roho au ka kwa jaka hanzizo kwa zile da pia mafanu ya uziswa we mdindwe weza bari abahiziwa oye mwana haulo hafua tondole mafoto tsayanu warudi wadungia mzaza ngo atungo mtorture wamba ngo ajo mfuma ekato we ezero za jiri so ihata wa habiti wa hata en danger de mort abonge hapo kamparo ndo alo maori na mhifadhi mafanu banga mjososoni mwa Mwenyezi Mungu bobo shahili hafa kulwa serikali danganyi hawa kuvuro fengwa wa maori haringa majeshi watawa na mdola na kabula kwa tulala kwa tukopa suwezi twaruku wa Komori kwa tusibitwa mabiani amonge abuka mabioni hano ya ukana waisa kwa tapalao Mwenyezi Mungu jojandia ikomu iso hausa ukurudia nimwambia ni ukangabo uzade mraji au ka wandu haziwa serikali pia wafanyo hazira wanafati waisa walembele ya pia fati hao hunde nkomi yokabati mrudi so uzibo wa Komori ebanga nyabo kapti hapo wallahi walembele ya pia la directeur la ministre pia fati hao hundu ba kabati udi swata uzi kabati wala ndo hunde mnarobo kume hula wala mbana widi hula pia fati wa hamwa pia ngutorenga pia kabati ulo na dua ya udi sata uzi hajaza wana mapete na wana maflesibieni wana mafitina waruvu wengwanzo ya rengeja wengwanzo ya pashio wengwanzo ya zepatio wengwanzo ya nikwaja wari wengwanzo ya uchao kwa nungu uridi ndata wamana mabanganyile kewa ishi ya fatihu waisa walemewa pia wallahi waloda wanazali waangamia ngwa una hamu watu anza fatihu yala wakojo amba owa wanonae owa wanoda wanazali waloda onae watu anza haswa fatihu banuongwa ngo fatihu oyi wanzo yaje rahane uliyo ndima nakwa mwambie kana fatihu kuna uriruma akwa wandu loda onazi wao kwa twanza wa huone Allah ibarik laka ya Sheikh Yusuf Ahmed wallahi wandu loda onazali ngo mnyengao kwa twamba wao watu dauna shabantia watawazali na izo timwambiani hale timwambiani hale wallahi bila ifatihu hawanebeza hata pia watukiwa wabe uyaje sasa nyabantu hata mafitina ngatuanza tamndo adisenge amabanu yele watino andro embabizandro shaho pia zikore ma penalty hona mipira basi awarenge hawasijini arenge wandro shaho gutwara tenisi akabati ulo na hata baba humanite Komori kwa Hamade mbaba yalole mdumshe amba ukana yudo kawe mfaume mbaba leo hada unaambia ukalima jemena mnaini udo kawe mfaume abe isabaru nisifia namnai amba mfaume nje abantu yoturanganya hasijino wenza sheo yetu tafanya na urongo wa kitembe apogezo ndizo warendo daho ni hunu bo haja uranganya ranganya hata Mwenyezi Mungu amba ukana innal muluk idha dakhalu qaryatan afsaduha kabo ufaume boko hucha bwana mkubwa uturanganya watamba sema la pia ajalu aizat aliha adilla o wakana sheo wa dalilisha hizo ndiza hundo ufaume wazali waisa waranganya pia watu waisa watukiwa zini zona kanzani wamieni abasanga mrongozo o anazijomba mwana Mabustani Abdul Wahabi o anazijomba no anafidia wa masafari ni weda warondola wajawamba akaba nemiji ya huli ya masafari ni wao ngabo wa starabu ngabo wandu asoma ngabo wandu wara Mwenyezi Mungu wandu nzankili ngabo wandu walo shahalali
basi wanazijomba wanafidiana wanakisirani wanu wenda warondolwa waisanga boshenda hari wanu dondo wake madepite waje wake eti fatihu ya watafanye ya mbengurongo uraisi ila demana wakaujambo ministry uoguta jeunesse ola kauta hampundra na maindine yazipashiye yabire ola kauta wanazijomba wanafidia watona ari watona ubinadamu watona shewa ngojo mnaveke ento pasha vio ministry wanu watu wafitire mafoto ngabotuo mbato fikiri bala wakauru wa coupe du monde au bala bavurizo wa bombo oitandani ha hena mnesheta dasha ukudi ha shatafani ari wala dolone finance ai mingu ngo mafoto ngo mbadera ranti bo ulolotoli watu shaba mna kananga tire mafoto neze selfie aina dakika ngotongo na jao wana maveke fati watu kauta wana maveke wana kisira na baba sangu kwa depite edabi wan rohanyu de chauffeurara wa voti ba emi Tui ema tui ya homijini ya uko dana ravote mwana bawe ngo ambago jotina pare we ambago jotina jao izo wa ikoni wafanywa jao oh tiens wa ikoni waba khud tidima encore une fois watosha sa kamani sabanu wa miswiriwa kamani chasaten ritila zira ruhatima de shaho mwenchi de shahe zepare atazineten de shahe emaji eja sai rijari ulwa esha sa autorita lejanza siwa ikoni fati wa autori hezi lejanza ngoni ba siri rende hazire ngartuko tiramazi wa komoro woto chendi balian Allah riuliliwa karitina ba ministri ba gouverneur ba baroko ilona mradi rihobo hemba maji ribo hemba mweje karitina pare amba salam taka rabia salam tuku mwamba khut namtolete hana dhalo siyo yani mwana wabaraka ngwangari yalia ni abe etakamlisa ni nezenseho izo na bwizo na zamba eba numwishi ya gouverneur wikore au ministre wikore jao razemdara wege bana timadia riuliliwa anruwa fuasa warende hazira wata mauditwa kiyama kwa nende hemindu rirudi sera kartuko dari loze fibo masiwo twabidi zinukumazi wa batomweje ziwolo kartina bamweje rirudi kartina bamaji mgwaja alhamdulillah iworilo na baba hari wandolo nikababe seni ajoda ikona jofikiri wala anjiaruma makoshi ya olangu ushole vuchi alhamdulillah iworilo mbamjia bahari baigere joka urengole bahari do foma ha karitina mwenje karitina maji riuliliwa karitina pare wanuntu jwandu wakona dungo dadabi na niwatinele jimbotena lambane ne wandu wasali ebanyi waikoni mdungo samoroni damtamani yo ikoni daone serikali wo ambao ebanu mafano birinda bebitwa bale mafoto ende godo yiko bayi ikoni ebanu ngo duko biranda ba ebanu azali yo biranda ba jaswalis na mwishili abirinda mafano birinda ba ile wodo mdara ni ulone serikali abanga ngamtamani yo ikoni ba ifano abiri dava abiro poro nzaza akaza peruke mwana habalwani mjomba mradi ewe habalwani jau nielewa mfano abiri dava avayaje ufikiri mfano ngode ya jibale na mdai dacha akaza miwani akaza peruke baya aragale poda akaza apashem na mela la waida ile usotama alhamdulillah bale mwana balaja rimfanya alija ubani waibia waliswa mizinga pia wabulezo hanyoni mndu asekulwa bali ya watambazi kartushinda bahinga mwele banga mumjisoni muobanu ha amumtambazo nezitwa izo kabatu jola lasiwo emajimbo maidia basa abirinda aba na mabwana mumfunge daena mzaze mdwalimu abirinda aba na mumfunge mzaze mdwalimu izede de zerogo mbili zalingana nani abasa abirinda aba daena mzaze twalimu mzaze mdwalimu mzaze mwenza shonga izo mwabilwaso mzaze mdwalimu na mzaze mwenza shoka unshi